assalamu alaikum haray mi wuri kam fop la lande stay do jam Allah taw hare do jam leydi ndi lagine ndi ɓuttata ndi yarata yeso tanke Mamady Doumbouya hino ko laam ndi ɓuttata ndi développata tanke Mamady Doumbouya hino ko laam Mamady en sannimo mawbo yalti sarire wonani sikkinoɗen kadi goy en fop meɗen ɓe trompi en me 5 septembre 2021 ɓenni ko justice ɓe onoɗo ɗo suti len justice on ɗo wadde on ga mais inna kadi wata goto votan Mamady Doumbouya ɗeɗo suti probléme ji ɗi mi mari ɗi mi ala wolde probléme ji maɓɓe ɗin toon saka fere ɓe fama voilà sele nununa mais fewnu ka fewduɗen ɗo ko jama on toujours si ɓe sattirama koye meɗen ɓe fewdata si ɓe falama ittude sadaka koye meɗen ɓe arata ɓe wara sadakaji maɓɓe ɗi kala ko ɓe waɗata minuma ɓe wata wadde c'est à dire ko population jeeyi ko population jeeyi leydi ko population doit suɓade ardatoɗo ɓe harana clown ciwloriɓe laamu ngum pinka prometi guinéen feni ɓe respectali parole maɓɓe o wona ɓen joɗotoɗo hande ore jama o pina guinéen fop ore 14 millions ha 15 millions de peuple yimɓe seeɗaɓe ni ɓe ara ɓe waɗa hande kadi golle maɓɓe nangugol tun sina ɗum kono nangi neneso kono nangi président Aliou Ba kono nangi heɗitiɓɓen he ɓe ko wonnoɓe batanade fewndi leydi meɗen wonu leydi fewndi ko fi yo leydi meɗen wonu leydi nonɗude ko ɗum président Aliou Ba en wonno batanade nene so en ɓe nangaɓe ɓe wonno yiide ɗo fof mais wi ke Mamady ɓe wawi nangude ɗi médiaji ɓe fankina fimajji ɓe wawi ɓe nangude ɓe activiste ɓe wawi nangude ɓe leader politique hande joni ko citoyen ɓe on nangude si ɓe falamama nangude ɓe tawalima toon ɓe nanga mo ɓe yi o siɗɗo maɗa ene leydi ko 86 voix de population votani lanɗo ha joni mo continue kidnapping ji ɗi ene nasama kala ɓe jokki ka leydi meɗen dareno bon libirande et puis ɓe liɓa kadi ɓe tawama nder toon ɓe piyama yalta nder toon forcément ɗum ɓe liɓa kon e hoore maɗa en yi ɗum ko waɗi kon ɗo Conakry ɗo anki kadi ɓe continue ko tawata noon hande janamɓe ɓe fof no visi min meɗen on ɓe ara ɓe finance toon wo école ji sama kala ñeyiɗo ko japon wonno naɓi 130 000 euros fi finance gol école forêt caria ɓe naɓira décrousama ɗum nokkugo ko forêt caria ma bofa wattana hila moƴƴa Doumbouya ko ma o yiwa ko laamu leydi ndi he jama o yiɗa je militaire ɓe wata développe leydi la junte militaire ne peut pas développer la Guinée est ce qu'on fami ko yimɓe ɓe nongo no felliti Mamady wona légal o wona légitime kamɓe kadi ɓe andi ɗum naɓe légal hande naɓe légitime sina ɗum vraiment hande ka fewdiɗen ɗo hande joni en wino en yiwno hangar réseau kono wi ke ɓe faala tun profitugol nanga leydi ndi braka leydi ndi heɓa kum ɓe heɓata kon ɓe salo kada accitugol leydi ni kadi ko ɗum ɓe faala wonugo c'est-à-dire ɓe waɗa l'instauration dictature ka leydi meɗen Doumbouya wallahi o gaynitorayno bonniri Mamady Doumbouya o gaynitorayno sikka mi wolani on Mamady o gaynirayno sikka histoire lagine o wakko tan Mamady Doumbouya ɗo ala watan Mamady Doumbouya ala o gaynitorayno bonniri innete militaire jo arno etti laamu ngun prometi guinéen respecté ali goɗɗo woni militaire ji ko immi woni saabu makko ko Mamady Doumbouya ɗum wonata na hay e goto ko Mamady Doumbouya o hiiray noon guite makko ɗen haray jama wattanila moƴƴama leydi meɗen ndi e dowa wakkilade enen kadi fino hettire leydi meɗen par ce que ndi leydi koye fop meɗen kafi ndi leydi haray ko noon Mamady Doumbouya on mali ko liɓalngol on to onon wadde onon on waranaka on waraka on faami ndi leydi immoɗen en fop meɗen ok si feƴƴi ɗo kadi ɓe ɓurtay tout si ɗi settanji ɗi ɓe landi ɗo c'est à dire kala ko ɓe falaminuma ɓe waɗa e leydi mais ɓe laamota ko ɗi settaji billahi wallahi ɓe wolani on noon